варзишгоҳи марказии пойтахт нимаи дуюми соли ҷорӣ мизбони бозиҳои зиёди байналмилалӣ хоҳад шуд. тими миллии тоҷикистон, тими олимпӣ ва бошгоҳи истиқлол бозиҳои хонагии хешро дар ҳамин варзишгоҳ доир мекунанд. ҷиҳати дар сатҳи баланд мизбонӣ намудан ва ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ сохтани варзишгоҳи марказӣ, роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва бошгоҳи Истиқлол иқдом гирифтанд, ки қисми бештар аз варзишгоҳро таъмиру тармим бинамоянд. махсусан чамани варзишгоҳ ба куллӣ иваз карда шуд. طبق اطلاعی به ما رسیده چمن نوی ورزشگاه چمن صنعی صفت اعلی را داشته از نظارت متخصصان بین المللی اروپایی گذشته است و همچنین راهروی اطراف ورزشگاه که برای ورزشکاران دیگر صاحب منفعت است تعمیر کلی کرده شد. در ماه جاری تیم ملی المپی در همین ورزشگاه رقابت‌های مرحله انتخابی جام آسیا را خواهد گذراند. باشگاه استقلال بازی‌های خانگی خود را در دوره مسابقه لیگ چمپیون‌های آسیا در این مکان برگزار می‌کند و در انتهای سال یکاچین تاجیکستان بازی‌های مرحله دوم انتخابی جام جهان را در ورزشگاه مرکزی دایر خواهد کرد.